Yes, twongeye kubasuza abakunzi bacu ba Paradizo TV tugoma dushimira urukundo mukomeje kutwereka nyagasana akomeze abahundagazeho imigisha myinshi cyane natwe ngo twarabiyemeje twarabihaye kandi koko ntago tuzigera tubatenguha n'umunsi n'umwe. Ni nyuma yuko ingabo za M23 zigoteye FARDC muri Rumangabo, none guverinoma ya Kinshasa yiyemeje guha FARDC ibyikeneye byose igahashya umutwe wa M23. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yiyemeje guha igisirikare cya FARDC ibyikeneye byose kugira ngo gihashye inyeshyamba za M23 n'indi mitwe yitwaje intwaro yose. Ibi byatangajwe na Minisitiri w'Intebe Sama Lukonde mu nama y'abaminisitiri yari iyobowe na Perezida Kisekedi kuwa gatanu ushize, hari ku itariki ya mbere Nyakanga 2022 nk'uko inkuru tuyikesha ikinyamakuru kimwe gikorera hariya Kinshasa. Umuyobozi wa guverinoma kandi yavuze ko itsinda rye ryamaze gufata ingamba ziboneye mu koroshya ibijyanye no kwinjiza mu gisirikare urubyiruko nk'uko byifujwe n'umukuru w'igihugu. Yizeza icyemezo cyo kurengera ubusugire. Minisitiri w'Intebe yibukije ko guverinoma ayoboye bitayisaba ingufu mu guha ingabo uburyo bukenewe kugira ngo zihangane n'icyo yita ubushotoranyi bushya bw'u Rwanda. Mu ijambo yagejeje ku banyagihugu ubwo bizihizaga isabukuru y'imyaka 32 ishize Kongo ibonye ubwigenge, Perezida Kisekedi yari yahamagariye urubyiruko kwinjira mu gisirikare ku bwinshi rukarinda igihugu cyabo abakigabaho ibitero. Ni nyuma yuko ambasaderi w'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Jean-Marc asobanura ko ibihano by'akanama k'umuryango w'abibumbye UN gashinzwe umutekano bitabuza ingabo z'iki gihugu FARDC kugura intwaro. Ni mu gihe Kisekedi yari yahangayitse yibaza hazakura intwaro zo guhangana na M23 kuko inyinshi bazitwaye. Mu nama y'aka kanama yabereye New York hari ku itariki 30 Kamena 2020 niho hafatiwe umwanzuro nimero 2641 wo kongerera ibihano kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo birimo ingingo zirebana no kugura intwaro ufite agaciro kugeza tariki ya mbere Nyakanga 2023. Ambasaderi Jean-Marc mu butumwa bwe yashize ku rubuga ku itariki ya 12 Nyakanga 2022 akura urujijo kuri uyu mwanzuro. Yasobanuye ko ibi bihano kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bitareba leta ya Kinshasa ahubwo bireba hanini imitwe yitwaje intwaro. Yagize ati bitandukanye n'ibivugwa na benshi, ibi bihano ku ntwaro byafashwe mu ntangiriro z'ibihumbi 2000 biherekeza amasezerano y'amahoro ya San City. Ntago bikireba leta ya Kongo n'ingabo zayo kuva mu bihumbi 2008 ubwo hafatwaga umwanzuro. Birareba by'umwihariko imitwe yitwaje intwaro ikorera mu burasirazuba bw'igihugu. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagura ikaninjiza intwaro uko ibyifuza. Uyu mudiplomate avuga ko ariko muri uyu mwanzuro wo muri 2008 ibihugu bigurisha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo intwaro byasabwaga kubimenyesha komite ishinzwe ibihano mu kanama ka UN gashinzwe umutekano, kagakurikirana aho zinyura kagenzura niba ziterekeza mu maboko mabi. Muri uyu mwaka leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yasabye aka kanama gukurirwaho irimenyesha igaragaza ko inzira intwaro ishaka zanyuramo nta mugenge ziteye. Ambasaderi Jean-Marc asobanura ko ubu busabe bwari bukigwaho. Ambasaderi Jean-Marc asobanura ko mu mwanzuro wa 2641 wafatiwe muri iyi nama tariki ya 30 Kamena 2022 abakayitabiriye bavuguruye irimenyesha basaba ko hajya hatangwa gusa urutonde rw'ubwoko bw'intwaro n'ibindi bikoresho bya gisirikare leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igura. N'umwanzuro washyigikiwe n'ibihugu 10 birimo Buhinde, Brazil, Mexique byashyigikiye ko rigumaho.
ibindi birimo Uburusiya na Kenya bishyigikira ko irimenyesha ryavaho ryose kuko ngo rivogera ubusugire bw'igihugu. Yasubiyemo ati umwanzuro nta ngaruka ufite ku iyoherezwa ry'intwaro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gihe ibihano bitareba leta. Mu gihe M23 yubuye ibitero by'ubugizi bwa nabi, ikimenyetso cyo gukuraho irimenyesha ryose nta gushidikanya gishobora gukomera. Umwanzuro w'ibihumbi 2641 ni intambwe ijya imbere leta yakwishingikiriza isaba amahanga gufasha FARDC. Akanama ka UN gashinzwe umutekano kafashe uyu mwanzuro mu gihe ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zikomeje imirwano n'umutwe witwaje intwaro wa M23, aho zemeza ko zikomeje kuganzwa nubwo zifashwa n'iziri mu butumwa bw'amahoro bw'uyu muryango. Ngaho rero nguko ayo ni amakuru yaragezweho hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni Paradizo TV, tuzajya tuyabagezaho 5 kuri 5. Twarabiyemeje, twarabihaye, kandi koko ntago tuzigera tubatenguha n'umunsi n'umwe. Niba utarakora subscribe urimo uracikwa n'ibyiza byinshi tugenda tukugezaho ibintu bigiye bitandukanye, amakuru ya politike, entertainment, umuziki, siporo, documentary, love story, inkuru z'abantu bakuze n'ibindi byinshi, utuntu n'utundi, imipira, igura n'igurishwa, ni byinshi sinabivuga ngo mbirangize. Reka rero tubonane ubutaha. Muhorana nande? Muhorana na Bukalif ubagezaho inkuru ziba zigiye zitandukanye. Turabakunda cyane, Nyagasani akomeze abahundagazeho imigisha. Reka tubonane mu kanya.